Naglasak. Glas. Naglas. Naglasak. Mefeks. Glasni. Akcent. Teksa. Na glas. Naglas. Naglasak. Naglasak. Glasni. Naglas. Naglasak. Na glas. Dobar dan, dobrodošli v Na glas. Kljubovanje, ustrajanje, trma so značilnosti Balkana, ki so jih pod taktirko Veselina Vujovića pokazali tudi slovenski rokometaši. Ali bo inat postal tudi slovenska beseda? Moguće je. Vjerovatno oni nisu znali za tu riječ ranije, ali inat je nešto što može da, makar u sportu, postigne velike rezultate. Poleg pirhov in potice je pesem sestavni del velikonočnih praznikov v družini Kopasić, ki že dolgo živi v Sloveniji, a ohranja običaje hrvaškega Međimurja. Međimurje, kak si lepo zeleno. Po bronasti kolajni na svetovnem rokometnem prvenstvu se je razglasil za Janeza, čeprav je Črnogorec od glave do pete. Ko je svoj čas pred zaslonom stiskal pesti za smučarsko šampionko Mateo Svet, si ni mislil, da bo čez 30 let skakal in vpil, kdor ne skače, ni Slovenc. S trenerjem in selektorjem slovenske rokometne reprezentance Veselinom Vujovićem se je pogovarjala kolegica Nataša Žunić. Brez Njegoša seveda ni šlo. Čak Noris, Zver ali preprosto Vujo. To so bili vzdevki, ki so jih navdušeni navijači vzklikali 196 cm visokemu mladeniču, ki je v 80-ih zabijal gole za metaloplastiko. Tada su za reprezentaciju igrali Radivoj Kriokap, Zdravko Radiđenović, Vlada Bojović, legende. Ja sam otišao da vidim da su to živi ljudi, da ih dotaknem, da ih upoznam i to je nekako prelomilo moju karijeru. Črnogorec, ki je blestel v dresu srpskega kluba in potem kot trener deloval v Skopju in Zagrebu, je letos popeljal Slovenijo do največjega uspeha, bronastega odličja na svetovnem prvenstvu. Ulazimo dvorana, tamo treniraju Šveđani, a mi tu i uđeš. Kaže, šta je ovo ušli Sloveniji? Kaže, ajmo mi, evo došli Slovenci. Takole so njegovim zmagovanjem na svetom prisluhnili v nabito polni dvorani slovenskega oglaševalskega festivala. Da li će inat postati nova slovenska riječ? Moguće je. Vjerovatno oni nisu znali za tu riječ ranije, ali inat je nešto što može da, makar u sportu, postigne velike rezultate. Vi ste Crnogorac, a u stvari imate neku njemačku disciplinu. Otkud to? Ne znam, ja sam u stvari vojnički tip. Ja stvarno volim da te stvari koje treba da se ispoštuju, to je vrijeme, tačnost, preciznost, zalaganje, da to bude. A sad ova druga šala koja mi je balkanska, to je strana koja je balkanska, to je šala, to je šaran, to je zezanje, to je nekako neka mješavina. Ali mislim da treba poštovati i sebe i protivnika. In ustrajnosti kazal že v rojstnem kraju, na Cetinju, kjer je igral rokomet za Lovčen, obenem pa tudi košarko za istoimenski klub. Kako su vas dobili na laži? Kako je izgledalo? Pojavilo se u novinama da je rukometaš, reprezentativac Veselin Vujović doneo pobedu košom u zadnjoj sekundi. A ja sam sve dotle tvrdio da ti Vujovići koji igraju, iako je bio moj rođeni brat, da su mi neki rođaci. A vendarle se z nasmehom spominja časa, ko je spoznal košarkarsko legendo Michaela Jordana. Nekako sam se trudio da u rukometu postižem ono što je on postizao u košarci. Da bude čovjek tim, čovjek koji je mogao da okrene utakmicu kad god je htio. Vujović je za rokometno reprezentanco Jugoslavije dosegel kar 738 golov, a ko se je v bijalski desnici pridružila še vzkipljiva narava, ni bilo preprosto. Ne stidim se ničega što sam napravio u životu, ali kad bi mogao da promijenim, onda bi tu neku lošu stranu koju sam imao u tim nekim mlađim godinama zaboravio. Kako vam je kasnije u životu pomoglo to iskustvo iz Porte, Cetinskog manastira? Taj manastir i sve to oko njega daje jedan poseban utisak spokojstva, mirnoće, koncentracije i često se vraćam na ta vremena koja mi pomognu u trenucima kada mi fali snage, kada fali koncentracije. In kot pravega Črnogorca ga povprašamo, ali zna na pamet vsaj en Njegošev vers. Blago tome ko dovijek živi, imao se rašte i roditi. V zadnjih letih se je umiril in dozorel. Mislim da sam bio čvršći prema mojoj djeci nego prema mojoj unuci, da sam bio čvršći prema mojim saigračima nego prema mojim igračima
ali da sam u stvari bio čvršći prema ženi nego što prije 30 godina nego sada. Mislim da jeste. Mislim da sam, više se sviđam sebi sada nego ranije. Zahvaljujoč kljubovanju, ustrajnosti in trmi Alme Mujezinović, številni prebivalci Slovenije in turisti že 5. leto uživajo v čarih odprte kuhne. Priljubljena kulinarična tržnica je najprej dobrote slovenske in mednarodne kuhinje ponujala v Ljubljani, nato še v Celju, Kopru in Novi Gorici. V studiu se mi je pridružila pobudnica odprte kuhne Alma Mujezinović-Kohavi. Alma, dober dan, dobrodošli. Dober dan. Odraščali ste v Sežani v družini bosanskih priseljencev, ki je hrana bila zelo pomembna in igrala neko pomembno vlogo. Lahko malo pojasnite, kaj vam je pravzaprav pomenila hrana v otroštvu? Pa mislim, da je hrana v balkanski družini en tak ključen povezovalni element, en tak pomemben element tradicije. Zaradi hrane se Balkanci združujejo, ne glede na kakršnakoli priložnosti, ali je to vesela, ali je to malo manj vesela priložnost, pač hrana je tisti osrednji del mize, osrednji del celotne družine, njej se posveča velike pozornosti, pogovarja se, kdo je kaj boljš naredil, kdo ima boljše recepte, tako da ja. Veliko tega se vrti okrog hrane. Absolutno. Študirali ste sociologijo, veliko ste tudi potovali prek Balkana, Turčije do Indije, živeli ste tudi v Izraelu, vaš soprog je Izraelc. Po vrnitvi v Slovenijo ste tudi začeli s projektom Odprta kuhna. Kako ste prišli na to idejo? Po bistvu jaz sem moža spoznala že zelo mlada in midva sva zelo rada potovala po v bistvu veliko po svetu in hrana je bila nek pomemben del vsakega potovanja, tako da sva se v njo nekako zaljubila že od začetka. In ko je prišel v Slovenijo, je v bistvu tudi odkril, da je Slovenija izjemno raznolika in pestra kulinarična dežela, da imamo veliko enih surovin in načinov priprave hrane, ki so za njega bili popolnoma novi, veliko enih takih divjih surovin, ki jih je tudi prvič probil. In pogrešal je v bistvu neko ponudbo, ki bi bila zelo pestra na enem mestu. On je vajen tega iz svojega rojstnega kraja, iz Tel Aviva in nekako tako se je rodila Odprta kuhna, ko smo se začeli od tega pogovarjati. Kakšno vlogo pri uresničevanju tega projekta je imel vaš, da rečem, balkanski značaj oziroma temperament? Ste morali biti zelo vztrajni pri tem, da nekaj takega naredite v Sloveniji? Pa jaz verjamem, da nič dobrega v življenju ne pride zlahka, da za vsako stvar, ki si jo res želiš in za vse dobro se moraš malo boriti in malo se postaviti za njo. Midva imava to srečo, da je mogoče iz cele Evrope nekak balkanski temperament zelo podoben temu Middle Eastern temperamentu, tako da se v temu zelo ujela in so bila nekak dober tandem in dober tim v uresničevanju tega. Ja, definitivno ta balkanska trdoglavost je pripomogla. Vztrajnost in trma. Ja. Ob hrani ste ponudili nekaj, kar ni tako značilno za Slovence, namreč sproščeno druženje na prostem, na trgih, ulicah, na tržnicah. Ste spremenili tukajšnje navade? Definitivno smo spremenili prostor, na katerem poteka Odprta kuhna. Pogačarjev trg je bil tak malo, če ni bilo pač sobote in da je bila pač tam tržnica, tako bolj miren prostor v koncu centru mesta, ki ni živel. In mi smo ta prostor definitivno spremenili na to, da je vsak petek v bistvu nekako kulinarično središče cele Slovenije in ljudje uživajo v temu. Ni v bistvu po moje sam stvar balkanskega naroda, ampak jaz mislim, da se vsi ljudje radi družimo. In hrana je nekaj, kar nas vse povezuje, kar vsi radi počnemo, vsi radi dobro jemo. Tako da to mislim, da smo naredili. Vsaj en košček smo pripravili. Ja, neko družabnost ste prinesli, neko živahnost v središče mestne samo Ljubljane. Torej, živite z možem Izraelcem v Sloveniji. Kako se med sabo pogovarjata? Kako z otrokom? V bistvu oba govoriva v svojem, pač jaz govorim z otrokom v slovenščini, Lior govori z otrokom v hebrejščini. Med sabo imamo eno tako mešanico slovenskega, hebrejskega, angleškega jezika. Moji starši se z otrokom pogovarjajo v bosanskem jeziku. Želim si, da otrok je pač izpostavljen več jezikom in da verjamem, da se jih bo zaradi tega tudi lažje in veliko prej naučil. Kako pa je na vas vplivalo dejstvo, da ste odraščali v priseljenski družini, družini priseljencev? Kako je bilo videti to odraščanje v Sežani? Pa v bistvu bi lahko rekla odraščanje nekega
normalnega oziroma pač čist istega otroka, kot vse, ampak zmeri se čuti neko zmedenost, mogoče pač, ko si otrok, tega ne razumeš najbolje, pač nikoli ne pripadeš ravno nobeni strani. Nikoli nisi Slovenc, ne čutiš se Bosanc, ker si tam rojen, tam živiš in v bistvu neka taka otroška zmedenost, ampak jaz mislim, da ta zadeva ti, če jo sprejmeš na pozitivno, z neko pozitivno zavestjo, zelo dobra zate, se naučiš v življenju, da ni važno, odkot si in kakšne barve si in kakšna je tvoja religija, važno je, kakšen človek si in kaj daješ svetu. In da ni slabo biti drugačen, ne? Ker to so vam starši tudi nekako govorili, da ne izstopate. Vi ste pa vseeno radi izstopali, ne? In postali tudi uspešni, mogoče zaradi tega. Ja, moji starši so taki skromni ljudje, ki so zmer govorili, bodi taka, kakor vsi ostali in bo okej. Meni pa to nikoli ni bilo najbolj všeč, ker jaz sem imela neko svojo glavo, svoje misli, ki mogoče niso bile včasih v skladu z vsemi ostalimi. In sem vesela, da sem v bistvu poslušala samo sebe na koncu in ja. In ste uspeli zaradi tega. Mogoče tudi. Hvala vam lepa za obisk v našem studiu. Hvala vam za povabilo. Zdaj pa poglejmo, kako v Ljubljani stare velikonočne običaje iz hrvaškega Međimurja ohranja družina Kopasić, ki ob praznični mizi rada tudi zapoje. Uskrs je u obitelji Kopasić vrijeme okupljanja. U domu Katarine i Blaža tada dočekuju već odraslu djecu, unuke i prijatelje. Kroz poštovanje starih običaja prisjećaju se i rodne grude. Pripremaju se i tradicionalni specijaliteti, domaća međimurska šunka, hren, orahnjača, vrtanj i pisanice. Već imam to godinama sve kako je nekad bilo Međimurje, kako sam od moje mame naučila, tako ja i tu pripremam. To su uskrsna jaja. Nekad su se radila drugčije nego danas, radila su se u crnoj boji su se kuhale i onda se to pisalo sa voskom. Katarina pisanice danas najradije priprema kuhanjem u luku uz pomoć svojih unuka. 10-godišnja Lina je pred svaki Uskrs desna ruka svoje bake. Zato već i sama zna kako uz pomoć cvijeća sa obližnje livade napraviti uzorke koji će ukrasiti uskršnju trpezu. Prvo damo kakšno tako rožico gor, pol damo kakšen tak štumfek gor, da se rožica ne bi premikala. Pol tole damo v vrelo vodo, zraven damo še čebulo, da pride taka lepa barva. Pol pa to še na koncu premažemo z oljem, zato da pride tako sijoče. Iako u međimurskom kraju ne postoji običaj tucanja jajima, za uskrsnim stolom Kopasića je uvijek veselo. Zato su i Katarinine uspomene iz djetinjstva uvijek vezane baš na uskrsni doručak. Pa ja mislim da se najrađe sjećam toga uskrsnog doručka. Onda smo uvijek bili skupa. Lijepo nam je bilo dok sam bila mala. Ja mislim da hoću da to prenesem i na svoje djeco i na svoje unuke. Uskrsnom slavlju se često priključi i Katarinina prijateljica i međimurska snaha Slovenka Vesna. To so ročno izdelane pisanice. Ta je narejena iz nitke, zahteva zelo veliko dela. Na vrh je pa servietna tehnika. To je pa treba najprej das maso oblikovati in potem vse v pečici posušiti in potem vse zelo previdno s pincetko nalimati. U miješanoj obitelji poštuju se i slovenski običaji, ali se umjesto slovenske potice jede međimurska orahnjača. Slovenska potica je bolj bogata, je ogromno nadeva. Jaz imam rajš, da je potica bolj skromna, da je več testa in manj nadeva. In međimurske potice so meni super. Neizbježan sastojak svakog slavlja u obitelji Kopasić je pjesma. Na koncu vas vabimo v atrij Ljubljanskega magistrata, kjer so do četrtka 20. aprila podaljšali razstavo priznane njujorške umetnice bosanskega rodu Edine Selešković. Misliti svobodo je umetniška instalacija, ki iz Ljubljane pošilja sporočilo o miru in svobodi v vsej Evropi, Ameriki in svetu. Na glas spremljate na rtv.si in družbenih omrežjih. Znova se vidimo čez 14 dni.